Ngiyabonga. Jehova amabandla. Bukhosi bakho ugcwele umhlaba wonke. Ndikhuleke emakhosini nakwendlovukazi nakwamdlunkulu bayethe abefundisi abavangeli abashumayeli abakhokheli amanazarethi wonke. Amen. Ngiyesaba nokubhopha kodwa kunyanzelekile ngoba uNkulunkulu simthumisa ngale misebenzi ayentile emaveni ethu. Ngitasuka ke ngonje kodwa ngiyacela ukuthi lenzaba yonke ngiyiquthe kodwa ngeke ngiyithathe phaya kumabhovula esesuka kwamsinga phasi ubhombela ukhipha amabhovula esefika la enza wena ukuthiwa kwamagcakini. Inkosi yakhona uZulu emtini okwaphakathi fika sokuhlwa kungale kwensaba uthi kulethi insizwa akuhamba nato khulekani kulo muthi ilanga liyasitshonela. Bayakhuleka kuvela inkosikazi hayi bantu bakaNkulunkulu umnikati walo muntu akekho. Ningake nihlale khona enhla kwesibaya sembuti ngegoqweni lenkuni bahlale ngiyagijima kodwa mbe ngifuna ukufika ukuthi kulo muthi ukwakhiwa kwawo nokuthengwa kwaleli plaza kongeke ngisafika indlela enza benza bakabhombeleti la tingatuli kwama-20 okanye kwe-10 nabehlala phambi kuphakathi uvuma ingoma yakhe vele ejikini kuhluthi ejiki abone ubhombela naleti sizwe abesiyakubona uphakathi ashayela uvalo nebabheka labantu afika abulisa abantu benkosi bavuma kukhanya ukwaphi baseqhamukela kwaZulu nikhonzephi bathi hayi ngibe sikhamba kwindzi kodwa sicela la kuwe nje ukuba sithola ukukhosela ngoba ilanga litshonile sivuke isikhamba athi phakathi sayendlini ngiyabuya nje nithathe akahamba phakathi awufika kumkakhe asumkakhe bese nibabonile labantu ndalungisa ngalela wena labafana ngaba ngenisa khona ayo phakathi afika bacela bayila wena labafana nafika ubhombele ngene abesetha isikhuqe standards abese beyathandaza nabehlala phasi aphuma phakathi agijimela ukotshena unkosikazi lababantu bayisabeka futhi bayathandaza futhi ithanda wabona amakholwa njengalawo. Labantu bakaNkulunkulu bathi adlala ekhaya athi unkosikazi nophakathi athi asathi unkosikazi mina bengivela kokho imfini andathi baba ngadlala abantu bakaNkulunkulu
nophakathi baxakeke. Abesethi unkosikazi hayi ngoba umzala wakho wayekusisele nathi imbuti likhona ijongosane lesiphongwana esingabaphuzisanga lwesobho. Umzala wakho bumtshela ukuthi safikelwa abantu sasinzeka sayithatha le mbuti sihlawule nesesinikile tethu. Athi phakathi wanginceda nkosikazi. Asiyabona thatha abafana phakathi bambani le mbuti esibayini bayibambe imbuti abantwana phakathi ethe nomngakhe bangene endlini. Athi phakathi bantu bakaNkulunkulu asidlile utshwala ekhaya sithi nje ndaphuza isobho ngalesiphongwana sembuti bese iguqa imbuti ithi ngicela ukubhopha. Uphakathi aphoseke phandle nonkosikazi babaleke nabantwana bayiyeka imbuti yamakhongo abaleke. Athi uphombela ababitheni bantwana bami abathi bebengathi abantu abeba. Asinkosikazi andathi wasivelelwa yileka nakubhopha le mbuti ngoku. Babuye isimbuti uma wami wetha ngesiso leka. Ngoku ke mina kakabiwa ngibowala ekhaya. Wena ngeke udle mina ngoba uNkulunkulu. Nawudla mina fana ukuthi udle imbuti eyebiwe. Ngoba ndiphumanga mina ngemvume kumnini mina. Ikhali indoda. Khali unkosikazi athi uphombela thulani bantu bami. Beningathi bantu ubani. Athi thathani imbuti niphindise emva esibayeni. Nisentele nje ukhotha nokudla nje noma iphalishi sidle. Nisentele ukhotha sitakhambe siludla endleleni kusasa. Bente njalo. Leso sikhathi kuphombele lele lapho. Ilesikhathi wayikhipha ngathi umabhovu le. Kodwa ubona ba uNkulunkulu. Suku lunye ubusuku bunye efika kumabhovu kodwa la kwaphakathi. Ekseni yaphuma ngekitchen. Yaphuma uphombele bamnika ukhotha. Yanqamula. Toqhamuka la. Kwanzela khona inzawo la kusakwanzela. Ngale kwenzima kakhulu nje. Nehlele goqa emfuleni. Uthi kulethi insizwa khamba nathi ethi isithupha. Bantu bami kulo mfula ngibona kule nsaba ukhomba inzima kakhulu. Nandi inzima kakhulu. Kulela leqha lensaba. Uthi ngibona amaNazaretha agcwele pha kwethu walensaba. Sitawubhabhada isiNkulungwane la kulo mfula echigoqa. Kodwa labantu bahlubuka bonke. Kosala abantu abambalwa. Baluwela igoqa bakhuphuka. Bakhuphukela emtini wakwaNkabani emahweni. Kwakhona kunkosikazi wakethinwetsheni. Lo mithi sithwele mthi. Umzala kabawo wami. Kwakuthiwa uMafelani. Lo Mafelani waliwa indoda ebange esithembeni nekosa kwabo. Wathatha isikhukathi senkukhu uMafelani etofuna umthi wentando la emahweni ngalo mina. Mafelani efika la enyangeni ithi inyanga imnike lo muthi bese ethi kuhlwile. Ibuthi uthi unayo yini inkunti enje ekhaya? Athi ndinayo. Athi ukuthi uyithathe la emahlombe uphake lo mthi igadi lawo. Khona uthi nangaba umkhwenyana ethi uyakwazi akweni bese usakatela noma inkomo noma imbuti la ebaleni. Ngeke yakhonkotha yobuya ngeke aphinzaye. Imnike inyanga umthi. Thatha bakuhlwile. Ubophe ngekhasi lomboni ubeke khona la kuyo awuthathe. Ekseni nephuma Mafelani ethi ekhaya.
nabo abantu bagijima bakwaNkabani, nabo abantu bafikile kwaNkabani abayisimangaliso abahlaliswa kwamakhosikazi. Ndiyayiqhutsa ngoba kakhulu enza ukuthi baningi abahlaliswa kwamakhosikazi. Nomafelana agijima ubona abantu bengena afukangena ahlale kungene abantu kube sokungena igosa la kaWisini uENigizimanga athi uBhombela andifiki mina endzaweni ngingabonwanga asukuma uENigizimanga athi unyanisile umuntu kaNkulunkulu. Ngibabonile labantu kodwa bebekhamba emkhathini wezulu nomhlaba bewu7 njengabe u7 nje begqoka ingubo emhlophe athi inkosi kubusise ahlale phansi uENigizimanga kungena isangoma Nelisiwe intombazana sisiyahlala athi uBhombela Nelisiwe mntanami sangoma singene ezulwini athi yento njena-ke thatha le myeko yakho uyikhumule uyibeke ngaphandle ukuthi ongene endlini. Aphume uNelisiwe ayibeke imiyeko yakhe. Nangu uMafelane ebhayini lakhe umemele intando emhlana athi uBhombela cela uba ndindlela indzaba athi kwakhona indoda yayigana amakhosikazi amabili. La makhosikazi amabili yaliwa le encane kwathanzwa le enzalo. Le ncane yakhamba yawufuna umthi enyangeni. Yafika inyanga yamnika umthi yabuthi ubunalweni iGovulentshe. Wathi unkosikazi ndinayo. Wayesethi-ke yena uma likhona iGovulentshe uthi uligcabela emahlombe ufake igadi layo injala. Khona iyothi nangaba indoda siyakulwa mthi wena usakatele noma imbuti noma inkukhu la ebaleni uyobuya umphele. Uthi kwenteka lokho indoda yaseyibuya umphele. Kwahlala isikhathi esithe kwafika isuku ukuthi yokuba khanjwe emhlabeni. Wakhamba lo nkosikazi omncane nesekhambile kwahlala ubusuku efihliwe. Ebusuku kwavakala ekhala lomtshalo ethi mlamleleni bo mlamleleni ngiyambulala. Uthi noma kunjalo haya ndifuna adliwe itinja. Bamvusa ubonani uthi ngibona uzawethu udlule ehlathini elimnyama kuphuma itinja ethi ngangethola le nkomo ndiyamdla ndiyamemeda ngoba alanyulelwe. Kuvela izwe lithi uyamsikela yini wena ngoba uye lo owathatha igadi lomkhulu wale tinja. Le tinja atifuna igadi lamkhulu wathi walithatha uye namhlanje. Uthi kuBhombela nawe mntanami obelethe intando ilahle ngoba itaba iGovulentshe kusasa ikuhle. Waphuma uMafelane ekhala wayiqaqa lelikasi lombili elinale ntando wayikhipha wayivuthulula wayilahla. Eseyilahlile uMafelane intando uyabuya uyakhala ungena endlini. Uyabuthi uBhombela ukhalelani mntanami uthi uwe mntu kaNkulunkulu obe wanditshena umthutha ndiwulahle. Ngoku nje uma bengimelethe intando ndiyilahlile ngoku sendicela ukukholwa. Uthi uBhombela unawo undoda uthi nginayo indoda uthi yocela kuyona. Bantwana kaNkulunkulu ndiyabona abantwana bakaNkulunkulu baningi iyenzele nzaba ndiyayiqutha ngoku Nkosi Busa Maswayo.